ago nyami mei Kasemɔ lo efani asmo ye Onor Ji Onor TV no mi ba nye fenye dengo manye mene hu eko ya nanyo mboso mo ke dromo na mene hu na e ba kpeshi ke ba acha woni Kasemɔ no woni Kasemɔ no wo legbai ake Kasemɔ ga no no mi wo hie min danye feshi ake nye na deka nye ke mi ba yebe mene no poten ni wo ta wo kwaji Sutsɔɔlɔ ka wo ka suwe etemoboni no koyo ha ekole edale elemu esu ni eyo kema ke kales no me fe wo cho ame Sutsɔɔlɔ e wo mene wo ke wie moniji agbo koke nuko agbo o ken chon boni noko lo moko yo iha ye dalegbe fan gbomo agboni agbo en chon boni mo yo iha e wo leji Sutsɔɔlɔ agbo Sutsɔɔlɔ lekete broad noko ni le broad ehie lekete bibio small or little bibio pempeo ni chwa ke je agbo je bibio hu e kantein o chole pempeo blofo ba ke medium edin ka ke no ko din wo fen wole no ni din no ko din black edin wofo yellow ewo atade wofo yellow engoli green wolo engoli nechwa green book engoli eyen white kakadang long pitio short masimo machula wie mo no eko agbo agbo big lekete lekete broad bibio bibio small pempeo pempeo medium edin edin black waffle waffle yellow engoli engoli green eyen
yen white kakadang kakadang long bitio KPETEOO bitio short yo man bi mene ho ke woni Kasemɔ ba wa bie neke Sutsɔɔlɔ ne je le pe wo ye ganwie mo wo ye ko nu wo ke wie mo wekui blofo ke part of speech wo ke no hu baba no wo ye gbei na jangbei koso angbei mlingblalo no me fe baba shimene wo ke Sutsɔɔlɔ eje shishi ni Sutsɔɔlɔ ho ye wie mo e short we baba o wo da be no wo ba penya ba na de kan ko ni eta hye bo wotoi no wo fe wo kase woni no wo ya wo hie mi da nye fe hye akenye ke mi efe bi ngmene ho ke ya hye wo ba pe ku we nye fe nye ke hye akwa moduro Dina Naa Anyele Parkins ne